Maya pa kaorasan po kaya kayong dakal pong salamat uling ebay nyo kami ngeni king kaya katamong pamagmasusi king Aldo ning amanong siswan. Ako po Inevi Calma. Maayo pa oras kaya katamongan po ako, Ilia Pangilinan. Hi Lia, kamusta na kayo man Ken? Ate, kumusta ka? Okay kami mo. Awo, si Map naman. Kenny, ayos naman din. Mayap na kami man Kenny ning kana akong pamilya, Kenny King Tarla. Sana po na rin kaya katamong manatibe, safe and sound la naman. King karelang pami bale-bale. Oh, Kenny, mag-enjoy tayo na king kaya katamong programa. Umpisan tayo na Bayo po yung kakatamong programa, mga dita mo pa po, ipakiramdaman tayo, among Ronikaw. Anting metong ng balayan ng Diyos, abi-abi tamong manalangin, king laguning ipa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Adwan ming grasya o Diyos, banmisan pang may panwanan, layon mo ng pakibatan, ingkaya kaming kayadwanan. Dilan mo kami sang sala, busal ning karalumduman, oportunidad niyang maula, akekeng panalumduman. Ngayon pagmasosyal niya, aldoning amanong siswan, ingkekeng salitang menan, sukat makalingwan. Nung waman nating pandemya, masakit man ning kabilyan, gambulan niya't pasalungan, uli ning pamitambayan. Ako kami sang agampanan, tungkulang sukat tangwanan, masabal kaya kaming yampang, lubos iting patutwanan. Amanong sukat ming yapse, manatili lang biyayan, nung ating laltong malalam, ako aming pakiinting dyan. Uling ka rin anak ipasa, ampon ka rin kayanakan, nang namanda sa iti, at magilang matenakan. Gunyatlat magpakatatag, kindi maging masibukan. Sukat mong malumpawi, amanuming pakamalan, isalbangi at ingatan, dagtang alam kapagalan. Sumiro imbayang bukas, king kaming kapanayan, uling king mitakdang aldo, kamtan tagumpeng panayan. Anting tunay kapampangan, dangal mi papanatilyan, nya bendisyonan me o Diyos, ingkeken kapag masosyan. Amen. King laguning ipa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Dakala salamat po among Ronikaw. Metong muna mang poeta laureato. So, balota naman po in Agosto, bulan daring wika ng Pilipinas. So, buwan ng mga wika Pilipinas. So, marakal tamo po kasi amano or wika kayo ng Pilipinas. So, in August po, very specific para karang amano ng Pilipinas. Di ba ate? Yes, isto ka Ken At ging bulan na mo rin ng Agosto, kaya kataya rin pagmasusyan pin ing aldoning amanong siswan. Banwang 2008, anyang declare de ing tauling biyernis ning bulan ng Agosto bilang aldoning amanong siswan. Uling syempre, ing Kapampangan, pagmaragol tayo. To formally open po ang kakatamong programa ngayon Denny, pakiramdaman tayo po ang direktor ng Center for Kapampangan Studies is Sir Robbie Tantinko. Maya pabengi po kay katamongan metong kumupo at makuyad buri sabihan ngayon Aldon nga mano siswan na itang wika kitang salitang buwan ng wika which is August imburi nga sabihan nita in kay katamong sariling wika aliwaing pambansang wika in pambansang wika tamon na Filipino okay na po bili I think it's already overprivileged as it is. So it is the native languages, the regional languages, the language of the Kapampangans, the Ilocanos, the Cebuanos, the Bicolanos, etc. that need support. So ngayon buwan ng wika at aldon nga manong siswan, let's try our best to speak and learn the language. Po maulagan na yung Kapampangan nyo, Balidia o eksakto o tinyang samot, ing maulaga kaluguran niya. Ating lugudayan apakitsyo by constantly and endlessly trying your best. Maragulta po, pasalamat kareng ega-naga ng eksperto, kareng ega-naga ng ating masabal, agagambol, kaya katamong amanong siswan.
At sana po ela madidismaya, ela mimimwa, karetang masyadong biyasa. Pero papakita naman na they're trying their best to learn the language. So, ngayon pong programa tangay ni buli pang pasalamatan mo rin ding naganang participants both in our spoken word poetry contest at saka rin king love songwriting competition. Pasalamatan ko lali po rin naganang judges, of course yung organizers at yung sinuporta karang kakatamong entries lalo na kayong Facebook. And in closing, I would like to say, sana po yung aldo ning amanong si Swan mo po metong aldo nune aldo. Dakal po salamat. Dakala salamat po Sir Robbie Tantinko para po kingkaya kayong pamuklat amin say. At ngayon naman, ulipin po ang pagmasusyantaya ing aldo ni amanong si Swan. Siyempre dapat ibida tala rin di ayaluang lalam ang makitemang amanong si Swan. Metong muna mang talagang pagmaragultamong pelikula, kaya katamong kapampangan, ing pelikulang Aria. At kapilan mo po may rina niyang Ani ng Dangal. Iba't po king National Commission for Culture and the Arts ing pelikulang Aini. At liban ken, marakaya namang alwang galal at tanggap, kalupa na po ning pinakapasadong pelikula, ang pinakapasadong disenyong pamproduksyon, king 21st Gawad Pasado, ang pong Best Film, king Lake City International Film Festival, King India Ngeni, balikan tala ring mabilang eksena, King Aria. Kambi na po ning kantang Indung Balayan, perform na pong Melissa May Angara. 25 centimos, sweldo, dagdagan, 25 centimos. MacArthur, nga na nakatamo. Dahil sundalo, sino ko na lang? O ba't itamang kirila, lalaman tayo? Nyo kaya sopan? Nagkantayo kami? Karing makanya na bagay, nakatapaboreng Don Perico. O talawa na ikaw yung muntagin kaya kami para balo yun ang mabielo o metela. O kapag na kayo puputot. Paniwalan mo. Mimili na ka, David. Anyang nga kapepal to kang pisampan. Mimili na ka. Gustahin mo na lang yung keling wanda. Kasi po, tati, sabi ko buri ko sa mga karel ko kung kagre-ring niya. Ba't ng gera? Magrevolusyon ako na naman? Mayaos kong bayani ka niyan? Panalben niya po ba yung katamong co-host karetang snippet sa red? Ano ngayon po, ate metong niya ka rin Lina ganyan pelikulang Aria. So ate, kumusta naman yung experience mo kung pamang doon pelikulang Kapampangan? Uy, masanting naman, uling muna kayong beses ita na minarti para kayong pelikula. At masanting na talagang kapag obra rin king si Ikes, si Sir Robbie, idirek Kato, at meg-enjoy ko talaga kitang experience ay lalo na para yaking pelikulang Kapampangan. At first time kong mamalbal pinggan, ampong magmaldita kayong pelikula. At ing metong pang kasantinganan nini itang meg-promote mong karapatan da rin kaya babay na at ikita mo ka rin retang talaga namang matatapang karakter din nga babae kalupa na Pilipining ampoy kapitana i-Commander Liwayway. Tanong rin yung kasantinganan ng pelikulang Aria. Yan naman pong Mayo, may yango nebye
Ari ni Polosa, Itotoy Bato o Rodolfo Laksamana Quintunabie. Memyeya pong puge o online tribute in Center for Kapampangan Studies para kaya niyang August. Niya ni po alben at pakiramdaman tayo po in metong atake nitang tribute ita in Biening Musikero. Ini po hingkata. Magkatan kayo pong hindi musikero. Parang kayo lang po. Anak ko pa, tanaying kalulong Diego. Hilig kong makiramdam, kanta pa rin radyo. Yang tulawok, damureng manok, king baryo, wala mong musika, king baramdaman ko. Hanggang ing pilit ko, pamuling magkanta. Yang angus na yung akong pangisnawa. Minsan nilalapat, mamundas yun kong musika. Layape-yape ko, ring kakong pamilya. Aniya mo kabaling, ako makiramdam. Ing kanta ko ngayon, lubos yan pagtyagan. Uling netong hoing, akong panikuanan. Ing ikayo, aliwan lagongan. Hanggang kaluluko mo at nako kaligaya. Lalo't makarungot nako, pusal daing mata. Bilala ko kung ang bagal ketang pamagkanta. At lalong lalo na ng papalakpak ko. Kanyawo kabaling, ako makiramdam. Ang kanta ko ngayon, lubos niyang pagkagan. Uling netong huwing, akong panikuanan. Hindi kayo naliwan kagongan. Ang kanta ko ngayon, yung pangkeke kayo. Ikong sablang makiramdam, lalo na kayo kabalen ko. Ikong ipakit, pabilong kaya to. Naing lahing kapangpangan, alin lang tagle-talento. Ikong ipakit, pabilong kaya to. Naita mong kapangpangan, alin lang tagle-talento. Salamat po. Salamat po. Magpasalamat tamo pong pasibayo kang Totoy Bato at kayang contribution king musikang Kapampangan. Ngayon naman po, tatanak hindi katamong spoken word poetry competition. Kenny Pin, king kaya katamong spoken word poetry competition at yung tamong special agala, lingaw sa tamong Villanueva Prize. At dinagay na po kaya katamong attorney Stephanie Gomez Sumera bilang pamagpugi king kaya king kong Francisco Villanueva. Metong pong puwetang Kapampangan, iba't king syudad ning Angeles. Akilala po para karayang niyalwanang lalang kalupa na mo ning librong ing larawan mo. Metong ya pong abogado, i-attorney Villanueva na may amo po biene, uli na po ning metong namang pandemya inyang 1918. Ing kaya pong anak, Dr. Francisca Villanueva Gomez, ing ima na pong attorney Sumera, metong ya po kareng peka mo munang estudyante graduate king Holy Angel University. Dakal pong salamat king pamilya da po ne, lalo na po kang attorney Stephanie Gomez Sumera para po king donation na ini. Yan po matatanak hindi katamong spoken word poetry competition natin natin.
Ang kaya katamong tema para king contest sa ini, amanong siswan na nakakaya bukas. Kasading na po ning kaya katamong tema ni. And karakalda po rin migpasa kaya katamo pilalabali rin atanggap yung entries. 39 entries la, Ate Nevi. 39 people submitted their spoken word poetry. I'm sure po milyon na lang kaya katamong judges. Piniya ko papakiramdaman ko laretang karelang spoken word poetry kapangasanting dani kagalindang mga pampangan ring kaya katamong participants ngeni. Siyempre di na talang galal reg naman yambot o nang bayon kilala ng tala pa rin kaya katamong grupo. Meet our panel of judges for Kapampangan Spoken Word Poetry Competition. A popular spoken word poetry artist and freelance writer and editor who authored a chapbook titled Burarul. Judge Jerome Jan Baladhay. May paldo po kaya kongan. Ako po Jerome Baladhay. Metong ko po karang murado ning kaya katamong Kapampangan Spoken Word Poetry Contest ngayon banungay ni. Mumuna po dakala salamat po kay Center for Kapampangan Studies ning Holy Angel University. I believe pang pilang beses ko na pong pamagukumini kaya katamong contest. May gumpisa po itang Amano Olympics. And pangadwa po, dakala salamat ka rin kaya katamong matena kang kabalen mikiabe, ang popong migdake, karelang poesya. I think there are 39 participants ngayon banuang po ngayon ni. Aliwaliwa pong anyo ang pong aliwaliwang approach hindi awada po para kang spoken word poetry tamong ngeni. But all in all, definitely po ngeni pagagalamuan ko nala po. Congratulations. Deta pong piyesang inabot na po, alimo po kumbaga oras kem pamanyulat kem pamanisip ng mga nanood idake ing kaya katamong tema ngayon yung banwa ngayon ni kung alima kananood mo rin po buring ipakit through videos ren karelang pamaggale yung karelang poesya. Ngayon pong banwa ngayon ni mas penton ko po itong alim po itong ating kapabaluan pagdatang kayang estado na ning kaya katamong amanong siswan. Aliwa mo po itong agyudang i-compare no naniya po yung amanong siswan ang pong pamagamit kayang amanong siswan kanita ang po ngeni. Nung alima kananuda po agyung ikwento ita lalo na po ngeni na mapilan namo po kareng kaya katamong Kapampangan ing tune mamye importansya ang pong lugod pag mamye importansya ang pong lugod king kaya katamong amano enough para gamitan de po ini kayang aldo dang gagawan. Metong po siguro karang advice ko po no pag lalo na po kayong pamagamit kayang spoken word poetry itang gamitan tayo po yung kaya katamong poesya para mag-paint kumbaga. Awas mi po kaniti world building. Itang mag-paint tamo pong scenarios that Kapampangans can really relate to. Metong po kanini itang pamagamit po kareng metaporika na ning kaya katamong pamilya, ning ima, ning bale, ning kaluguran na talaga naman pong ikatamo ay imbibe tamo. Kareng 39 tamo pong may makiabe, pilang bengi mi pong paniguradong pakiramdam. Pilang bengi milang pakiramdaman deti. Pilang bengi milang ulit-ulitan lalawen nung agyudapin po talagang idake malinis ang pong masanting reng kahit tamo katutuan na dapat abalo dareng tao lalo na po nagkakatamong lipunan Kapampangan. Noon na naman po maging resulta naling kaya katamong contest ngayon maniwala ko po giyawadangan po rin kaya katamong kabalen na rin karelang pinaka the best pinaka na the best pa pagdatang po kayang karelang poesya pagdatang karelang pyesa siguro pong burikon mo pong malyari sa ali po sa to ng kumbaga kareng contest ining pamagawa tamo pong kawatasan. At alimurin po sa tok ng kaya katamong pamagdake, dareng kaya katamong gale, karen po siya nga rin. Aldoldo
madakal po malyari na malyari tayo pong ipalto ing kaya katamong amanong siswan ing ulagana po pong makanano ya kasanting. Gamitan tala po rin yung aldoldo na experiences areni, then yung aldoldo snips of life. Banta lalo tapo pong apakit karang aliwa, lalo na po karang mismong kaya katamong kabalen, nung makanano ya ating impact. Ang pong makanano na po apa pa makanano na po adidin ng deeper meaning yung biyata mo ning amano. Again, congratulations nga ni Papu karang kaya katamong 39 participants. Ampo sana po aliputok ng yung karelang pamanyulat ampo kung pamaggale kening contest ayin. Dakala salamat po. A book author and poet, co-author of the poetry book Diwang Kayanakan, which was a finalist in the 2013 National Book Awards. Judge Roylingel Calilong. Mumuna po babiya ko imaya pauras, sablang pesitagon matuwa ampong anak. Pupugayan kay po ing Center for Kapampangan Studies, di Ma'am Myra at karing kayabena. Dakal pong dakala salamat king binye yung dakya kanako, ban makasawo kaya kayo, king tamamili, karing minyambut, king spoken word poetry competition. Karing hanggang may kilawok, dakala salamat king kaya kong suporta alimu king center, nune king kaya kayong pamagmalasakit, pamagmasabal, at pamangambul king amano, literatura, at kulturang Kapampangan. Mesaya ko karing kanakong ikit at apakiramdaman. May ngari king prutas, ating lawok, aus tumuking lulut, atin mo namang medyo masalpak, dapot nung samasan lapa, apilasan mo itang sampat da at yumo. Makanyan man, etamo sasawa, at milalako lubo. Isunduing malasakit at masabal king kultura. Mamasa tang mamasa, bang makasulat pang mas mga santing a poesya. Luwidyo ing kulturang Kapampangan, luwidyo ing amanong siswan. A famous and award-winning film director, producer, and writer whose works include Isang Daang Tula para kay Stella, Mercury is Mine, Magkakabaong, Day After Valentine's, Just a Stranger, Between Maybes, Buckwheat Boys, and the comic book series Anito, also creator of the Indang Pasing online series. Judge Jason Paul Laksamana. Maya pa oras kaya kayungan, lalo na kareng may kiyabe kitang ligligan spoken word poetry ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Ngayon ni Pamu, gagalaman wanda kayo uling ano pa kasanting din kaya kayong gawa. Niyayaliwala datang, niyayaliwala ataki, o neng kareng ega na ganang entries, penamdaman ko talaga ing lugod yung king amanong siswan. At sana, king bukas, magamit ya pa rin ing amanong daming siswan Kapampangan, at metong kayo, kareng magsilbing dalan, king ena pangamate, ing amanong Kapampangan. Dakal pong salamat karing kaya katamang hukom, Direk Jason Paul, Jeron, and Sir Roy Lingel. At bayo tamo mag-announce winners, ano lang ang criteria for judging? Yung kaya tamong criteria for judging, liyan content and relevance to the theme, 30%. 30% mo naman para king effective use ng Kapampangan language. At use of genre, as spoken word poetry pin, 20%. At syempre, performance level, 20%. With the total of 100%. Syempre, Ate Nevi, atin lang akong premyo ring manyabot kening spoken word poetry. King third prize, 2,000 pesos. Second prize, 3,000. And ketang Villanueva prize o ikakatamang grand prize, 10,000 pesos. Swerte naman pero syempre sabi tampin, deserve
Diba? O, eta na, palutan pa. Pag-ibaluan tanan, nilula rin naman yung bud, kaya katamong spoken word poetry contest. Umpisan tayo, king kaya katamong third prize. Ing mekanik wapo, king peka, katlong peka matas agalal, para king kaya katamong spoken word poetry contest. Happy Magkiyagom ka at biyayan tayo ng Nerwin John D. Supa. Iturume at isalita, biyayan kingal doldo, pag maragul me, kabang tatangalan da ka, rengaliwang tao. Ene man mate, nung pabusten aliya, ene man mabating, nung tuneng nesinupya, alata ng dapat pikarugan pa, nung tuneta ng nibaliking kaladwatang kapampangan, uling nung makiyagong kaking kasulong na, malyari tayo pang biyayan. Congratulations, King Menyambut, kaya katamang third prize. Ngayon naman po, King Menyambut, King Kadwang Galal, amanikwang 3,000 pesos. Aping yai. Nanu kawaring neni, nanu kawaring napo, ng Eris B. Kabalan. Hot kukunan ka, nung nanong nakakayabo ka samantalang at yung gamat mi ing pakibat kung kapilan ka magwakas. At dong etaburing malyaring ka rin mi paras. Nakitang puntong karing libruta niya, akit ingkeyang bakas ba? Iapse, idake, ituro at sinupan yang masamas. Congratulations, King! Kaya katamong Menyambut second prize. Ngayon naman, ing antabayanan dareng keraklan. Nino kaya yung mekanik waking peka matas tamong galal para king spoken word poetry. Ing makatanggap pong Villanueva Prize. Amana ke iti ng Gerald Z. Chu. Pahuli ning King Menok na nga nakataymikan, kakablas pa mo rin, ing gulisak da rin kapampangan yarina, ingaldo na ning pa magsino, paali mo na kailangang isalikot, uling nino mang manakit king singsintang mana, alida niya adaklot, uling makasakmal taneng pagmaragul, tuneping ating legwan, lalam ampong sikanan king amanong kapampangan, kalulong puso ko manginuya kayo, ala kong aliwang kapagnasan, nune datanging bukas, damdaman ko kareng kayanakan, ating kanong singsing, metong yang timpukan, pauliyo, amana, Katie. Congratulations, kareng Menyambut, luwid kayo nga. Keng manalbe po kareng karelang pibale-bale. Heart reacts naman po ang pong comment para kareng kaya katamong Menyambut. Ate Nevi, yung Center for Kapampangan Studies, syempre, supporter ya of different kinds of poetry. Nung akin tamo, hindi kaya katamo spoken word poetry, bayune, parang anak, makanyan. Pero, syempre, susuportan tayo naman in classic poetry, makasukat sa kalima. In tutunayan, magdualya pong libro in CKS, King Daratang Pampanga Day, in partnership with the Pampanga High School Batch 1965. Ini pong libro ngayon ni Dimut Kung Daon ng Alvin Ignacio, aka Bertong Esponga. So, pakiramdaman tayo po in Makoya Dadake, iba't king librong Dimut Kung Daon. Kabalen, antabayanan tayo puing, payong limbag, aliburong kawatasan, dimut kung daon, king labuad, kung tibuan, king panulat ng Alvin P. Ignacio, o Bertong Esponga. At yan ka lang naman, mga plus puntos. Kaya kayong manapit, hotel ko malulus. Tinapeng kaputot, o ditak mong limus. Banking pati nga ako akong ikaos. Malapit na yung lumuwal. Dakala, salamat pa si Bayo, Alvin Ignacio, aka Bertong Esponga. Antabayanan at supportan tayo po yung kayang librong Dimutong Daon po at ang Linwalya, King Pampanga Day, Disyembre. Ate?
Ngayon naman, limon tatanaking kakatamong Songwriting Competition 2021. Makitemang lugod. No? Kasanting ng pisasabihan niya, lalo na kereng kakatamong dalit, lugod para kinasawa, pengari, kaluguran, amanong siswan, ampong kingyakambalem. Atinta mo pong 45 entries para King Songwriting Competition. 45 la po rin mag-submit kanta o dalit para kay katamo. Yan po, kilalanan tala rin mo po mo judges para kang songwriting. Meet our panel of judges for Kapampangan Love Songwriting Competition. A musician, conductor, and composer, graduate of the UP Conservatory of Music, conductor of the Holy Angels University Orchestra, Judge Maestro Edwin Lumanog. Maya Paoras po kabalen at makanyang mo rin karing kakatamang kompositor ang Makiabe kening kadwa ng banwa ng kakatamang Kapampangan Songwriting Competition. Kaya mo po basta magagaling ng tutong makapagmulala ang karelang talento kay musika. Rening peralada pong entry sa reni halos mi doblida at mi doblila naman pangasanting. Ala ko pong sabi ng aliwa ng congratulations po karing hanggang Makiabe at mi palada making party na nini songwriting competition nini. Sana po mimingat tamungan mikita mo tutuking banwa para king mas masanting, masaya at maragula competition para next year. Dakal pong dakal salamat. A composer, producer, and TV station manager, an indie film actor, and cast member of the Kapampangan films, Ari and Arya, Judge Benny Ginto. Maya pa kaurasan po kay katamungan, pero bayo po isabla, puri ko pang pasalamatan, deng may natagan, kaniting ligligan, pamanyulat, kantang Kapampangan, keng Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, kang Sir Robbie Tantingco at kang Ma'am Myra Lopez at karing ganaganang Kayapeda. Pasalamat kumurin po at pinili kong maging metong orados ganiting katatagan. Karen pong kikatamong may Makiabe, kaning kikatamong ligligan, buri ko mo pong ipasagke kayo in kanakong observation tungkol kaniting pamanyulat kantang Kapampangan. Dakal na po ding kaya nakal na magaling sumulat. Dapat ating pamuring in Kapampangan niyaluan niyang Tagalog. Po. Kaya pong talasulat at bisa talagang sumulat. Manyawad kayong support. Karetang Kapampangan mo rin susulat. Kareni pong may Makiabe, dakala rin. Dening mga santing Amano at Sudis. Ay tamupin, detang aliwa, atin lang halong Tagalog. At ngayon pong katatagan na ini, hindi lang ko lang Maya Paoras, hindi lang kami Makiabe, maluwi naman po kimbalan ligligan ating sasambot at ating masasambot. Ikayo pong pa hidinan swerte kening ligligan na ini at dakal ko pa oras, dakal pa ang ligligan na malyaring gawa ng Holy Angel na po. At congratulations po kay Kaywan at karetang memanyambot, congratulations mo rin lalo lang. Sana po kayong tutuki yung observation ko kening kakatamong mechanics di nang talang time limit din Kapampangan song sa Makiabe po. Siguro dapat ilalagpas 4 minutes bangkanita potang patiktik tala rin kaya mamanya mo patiktik tala ka rin radyo maging radio friendly harapin po. At metong pa po sana itang intro masyadong makaba. Kailangan
lalagpas siguro mga 15 seconds, lungog na itang vocals na po. Ito mo po, nakala salamat at kinibin niya yung oras, bigit-tigit-tapong pasibayo. Founder of RT Santa Rita and Imarti, director of major musical plays such as Sinyong, Pope Francis the Musical, Tulaok, Juan and Nena, and the Ladies of St. Vincent de Paul, composer, singer, TV celebrity judge, resident choreographer for Binibining Pilipinas and the musical Miss Saigon, Asia, Judge Andy Alves. Maya pa Aldo po kay katamungan, mumuna po magpasalamat ko po kareng hanggang mag-participate king kay katamong Center for Kapampangan Studies Songwriting Contest. May overwhelm kay po king dakalda ring entries at marakal ang mga santing at very interesting compositions. Sana eko po sasawa, manyambut manawali, balaos tamo po, ing pa mag-compose kanta. Nag-enjoy ko po kareng hanggang kantayo. Po importante nung manyambut tamo o ali, importante po marakal tamo apapasaya akayanakan at kareng kay katamong kabalen kay tiking Mabilog Pampanga at kareng Kapampangan na makatuknang na kareng miyayaliwang lugar. Dakala-dakal salamat po and more power to all of you. Thank you very much. Dakala salamat po, karang kakatamo mo po, Maestro Edwin, Sir Andy, ampong Sir Benny. Thank you very much po. Yung ginamit na pong criteria para king judging, apin po Denny, lyrics 40%, original melody 40%, ampong performance 20% with a total of 100%. Siyempre, at nilalamang akwaring manyambot kening songwriting competition tamo. Ing tatlong galal manikwayang 2,000 pesos. Ing katuwang galal 3,000. Ing bumunang galal 10,000. At syempre, ing best performer manikwayang 5,000 pesos. But wait, there's more. Bayo tamo pumunta kayong katamong major prizes. At tinla pong pa-surprise rin kaya katamong hukom. Uli pong marakal pin mag-submit at marakal mo namang masanting nga entries, our judges decided to add special awards. So po atin tamong bayong awards niya ni. And pakiramdaman tayo po pa si Bayo is Sir Andy Alves. Hi, this is Andy Alves once again. Uling pong asno karakal ding mga santing nga kantang aburyanan mi. Emilog ken top 5 nepo kaya beda po rin kaya beda tamong judges, we have decided to give special awards, namely ita pong adwang song manikwala pong the RT Santa Rita Award, and then atin pong GNN care of Benny Ginto Award, and then of course Edwin Lumanog will have his choice as well. Ampong ito pong Trinidad Alves Religious Song Award. O yan po. Atin na pong kayabi prize mo rin po rin special awards. And congratulations to the winners of the special awards. Dakal pong salamat. O rin po rin sinabot tamang special awards. Ing many quacking Artist Santa Rita Special Award aping yaing Itamo ng Kevin Pangilinan at Samuel Cheyenne Bennett. Kanakong lugod, makuswelo keng ikulisa. Itamo. Ang manikwa king Artist Santa Rita Special Award aping yaing Pagkeran ng Kirknil Miranda featuring Kintaro Kawabe. Sabi ko wala naman sa kanakutilnan, sabi na kong inuma at menakbag ko king pagkeran. Ing manikwa
Kwaking GNN TV44 Special Award aping ngayon Muli Kukeka ng Brian Miranda at Kiara Quezon. Manina pika ikakaulan Maliging marim lang bengi Muli kukeka Muli kukeka Ingyanik Kwaking Lumamig Special Award aping ngayon Kauran ng Miko M. Pamilyo. Patulsak na nyaman king sasabeng uran Bandeng ngamot edang kagisanan King dasemi pakat king ulas at chat tabak king pagkeran Daretsu marang ules amyuning asikan kanyaman babawan Ingyanik Kwaking Trinidad Alves Religious Song Award aping ngayon Malugod Kong Gino keng Mark Jonald Gomez Canlas. Nanumaning dalanan mi Mabayat maninig Gang masakit maning kabilyan Kenya tung pane ating kagulwan Kapanamo po Maupayak ang tutu Kaluguran da kaginu Congratulations kareng sinambot kareng special awards. Ano Ate Nebs, announce ta na ba o alina pa? Wow, balo ko pa ka panayendan nila rin announcement na rin eh. Sige, umpisan tane. Okay, umpisan tane po. Ing Menikwang Katlong Galal at Manyambut 2,000 pesos. Aping yaki. Ali Mayayari King Benny ng Luis Gabriel G. Gomez. Bulan at luwal Daring alita pa Regmeko Pasiuli laring dagan Asulwanan na inuko Tamo at Ing mekanikwa naman, king Kadwang Galal, aping ngayon Kape Ampo Gatas ng Paul Timothy Bondo. Diyan balamok Kape mo gatas kata manyaman katabiyade Ikaing nalgo Mamyesaya ka rin Mabayat kong bengi Congratulations King Menyamut, King pangatlo at Kadwang Galal. Ngayon naman po, King Paninayan Tamo, King Manikwaking 10,000 pesos. King kaya katamo pong Menyamut, King Bumo ng Galal, aping yaki. Duyan ng J. Gopez. Di kawayang lalagitik Hala na luwe ko akit Sambalok ng pukyatan Yangot niya muing mitagan Duyan Saksi ka rin paninap ko Masanang bulan Duyan Santungan kong babalikan King Biekong kapas naman
At syempre, naman pa itawli ing mayani ko aking kakatamong special prize ing Best Performer Award na talaga namang todo bigay. Ing mayani ko po ing galalay ni ating Yang balamu tuyong po champorado ka na nilalaban ng lasa pero anang kanyaman ika'y mayong mo mamyerin ang nang kareng papait kong ninasan. Congratulations Pasibayo kareng menyambut king kakatamong spoken word ang king kakatamong songwriting competition. At atin tamo pang special award para naman kitang mekanikong likes ang pong shares king Facebook. Metong para king spoken word ang pong metong para king songwriting. Nanong matanggap dali? Manik Center for Kapampangan Studies Publication Package atin. At atin po rin menyambut. Spoken word poetry with the most likes and shares apinyaing si Walang Mabye ng Carlito Mendoza. Ing menyambut king most likes and shares king songwriting competition apinyaing Albog ning Puso ng Peter Paul Carion at John Richard Danganan. Pasibayo, congratulations po kareng Menyambut Special Awards at syempre reng yalwa tamong galal para king spoken word ang pong songwriting competition. Kontakan na kayo po ng Center for Kapampangan Studies via email ang pong text. No makanano yun lang pong aquarium kaya kayong premium. Karempong sablang menalbe, dakal. Salamat po uling. And bayaran nyo kami ngeni, bayaran nyo kami po, King Aldo, ning ama nung siswan. Pasibayo po ako po in Nevi Calva. At ako naman po, Ilia Pangilinan, Maya pa oras kaya kayo man. Kapampangan isapwa, kilengwanan imalaya, kapunting pantas at marangan, sirong ning lukoy kay nanging nebangas, batis ning